Bru Daily News nai tongnai joto hambai kupo buk josak nalegrana. Prime Minister Narendra Modi Japan wo salnain ba wo souha. Gujarat wo chin bru baja ke ha to uslu ye thuyu. Tole kupo pura sak nalaina. Prime Minister Narendra Modi nuka salnain ba wo Japan wo thangmo tini sombar salo souye ha. Prime Minister Narendra Modi Japan no thangmo khe Quad Summit tongnai bo phainai sakol February mawo aboro Indo-Pacific ni habaka anma ni bawo salai nai bo Quad Summit Tokyo wo maising yaknai maisene rokhe America President Joe Biden, Japan Prime Minister Fumio Kishida, Australia Prime Minister Anthony Albanese song tongnai. Aro sokpai Tokyo ni top business leader by Malaye technology ni ake textile rau ni habala lale man ba o kokma salayu aban logewo Japan wo tongnai India ni community rau pho Malaye kokma salai phiu. Prime Minister Modi ke salnin ba o Japan wo thangmi aro ke Quad Summit Tokyo wo sakol February mawo tongnai aro America President Joe Biden, Japan Prime Minister Fumio Kishida ke Australia Prime Minister Anthony Albanese songpho tongnai. Tini phuayo Gujarat ni Ahmedabad Vejalpur jaga wo maimoi songno wo tla bajak keha toslo ye thuyu toslo ye thuimo thui tongmo maya wo abo jaga wo je nungnai rau ke khupor binpal rau police ake nobro rono rilai ha bo tosloi theine ha ke asapara relief camp se binimung ke bibisar yang hiu mphani mung ke ornomohon mani mung ke akirung riang hiu bo bung tosloi thimoni ortho ke ta on jorawo ke ha po sasukmaya ko bung nijer deong ha beng kem deong ha mungha samaya ko bo kupos nam tongmon jorawo ke taon jora bo kupos nam tongmon jorawo le postmortem khipai ya ha abo postmortem result rau phono police rau le mainang na ani pho postmortem chinyo la khon ma ke ha guardian abo no thangla lai ya ke rikho yang tomon ta tewo ar postmortem te mo jaga no tongra ko kupol le bosuno ha joto no khakchang ha.